بدنا حاجة دشولما ساموخانه یا اما چندی سالم وشولت کن و طایبتی های رمضان شولما زور گرم بید چونکه نوع نانی میتای خرش مشی خمالیه پنیر خمالی منطقه گشنیجا منطقه قیمه خمالی گول کلیره منطقه گشنیجا کرتوپا قراده بیرزایا هشت جورت نارم و ساموخانه درست کن طایبتی های رمضان شولما گرم بید زور صرف بید Bizim kadar boy dozları haberi bu. 8 niş. سعردون زور مناسبه سعردون كما قيمه خموليه كيلو نرمم كريم 16000 امنوني دم بزاره قال معجيني وبهارات وطماطه وبيبوز اخرى شيت كيلو دين عالمي خود خدتش شيء بس اغلبها بنير خمولي شيء غريبه بنير خمولي منطقيه طعمه فرق جوازه قال لي مثلا تركي كما تركي شيء هاي ايرانيش ما هي بس طعمه خوشنيه وكيرني بس عندي منطقة خرج شرايط توزيع تو بالومو هاي كرسيش دونونا جمعتنا ليلة ترينا خوري بورشي وخليرة تخلوتش خودی خالق خود رجع پوشت تنبه و سفرش باب مور خودی اوکرام تنبه بس نوک عالمشو فیلم شوف مكة توي بس اوكري تشيت كان منطقة دي قد شنو كان